Anyang laki din! Tatang, sumre ka kun iti trabaho. Maan kan tulat ta, nalpasa ko nanangan. Ay di ka manin agbartag intun malpas ti trabaho yaw. Diretso awid ngamin maryaw. Wen ka di, tatang. Agurnong kakit di iti para iti agbaling nga asawam. Anya nga asawa. Parikot la day ta, tatang. Ay na, di ka agsao iti customer yaw. Para makita Kita akman intun makakita ka itinalap sa tabalasang. Ang mga no agmulagat dagita dadakkel amatam. Ni tatang mait. Agpada talaang mo tadadakkel ti matana. Una, ngam no di ka mga asawa. Ay na, atiwon ka anak ko. Gaputa uray dadakkel dagiti mata. At dati ina manangayat kanya. Anya? Apay ngamin na di ka pala mga asawa, Mariaw. Kat lagpas ka ni ti kalendaryaw. Anya lagpas iti kalendaryo mat ngay bagbagam. Kat no 30 ti taon mo, Mariaw. Bayamon ta sa asawa. Saan tumot lang ang makisurot kanyak inton matayak. Ay na, gagangay na iti biyag. Anya nga ron ti kayat mau. Agkuy-kuyog kayaw, oray sa dino ti papanam. Kasta ka di ti kayat mau. Gatwa na, asawa nga rod. Rumbang nga rod akadwaan na akanayon. Napay pare. Saan mo ka di akayat? Akanayon mo akadwa ti asawam? Sika talaga pare Maria. Alangan mo't aging kay JCR katagkuyog kamay. Lakit din. Agtrabaho ka. Ang mga no agungat ni boss, inton makita nang agsarsarita tamanay. Ala pare, sikan tumot ngamin. Dito sa asawa ti bagbagam. Kat isumot pare. Mga asawa ka ngaminan. Ay na, allergic ko ti babae. Ala, agtrabaho ta kitin. Saan kan asumana udita? Nimbaga malamaw, Nana Marsay. Nagritira kayo gaya man. Una na. Ay, mangtad ka man kititi may isang arak. Agas ti bannog. Ay, awan ngamin para masahe man niya. Hi, Mario. Ay. Oh, di mo't hayra, ta sumungat. Kamusta kan, Mario? Manumanan abulan asaan ta nagkita Kamusta? Ay, kat mayat lata. Nataar lata met. Sana kimupas. Nataor ka ngagpaisaw. Numawan mo't nobyam. Awan serbi ti gagat kan taor, no awan asawa. Mabalin ka de, adi ka makibiyang iti saritaan me, Nana Marseng. Ay na, Mario. Bayam latta ni Nana Marsing. Pwedno matiimbaga na. Anya? Asa-asawa. Awan tumat lang ti maal-ala dita. Ay, nabartag ka manin maryaw. Oh, my father. Why are you gising pa, ha? Timbagak mo't kan kasar dengamon ti panagin inom mo iti arak. Maasi ka kumamot di tabagay. Kasta talaga ti biyag ti single, tatang. Saan na balitawan mo't asawak? Ay tangarog, agurnong kakit day tapno mga asawakan. Bareng tumino kamot basay. Inton adan asawam. Yang asawa. Diya kaya ti mga asawa. Ang mga nusyak to ti agbalin nakaasin ton mga asawa. Ang mga nusyak to ti agluta. Aginaw. Aglaba. Agraman underwear na. Palaba na. Ay, pakawan, tatang. Ay kat gagangay na Asawam nga rod o ditulungam. Anya nga rod ti kayat mau. Agbyag ka akasla aray, Oo na. Iso nga rod nga dahasawa. Dada mga sikaso kada tao. Ay na, katulong nga rod ati birbiro ka maryaw. Saan nga asawa? Mapana ko ni ti trabaho, bakit? Sikan ti makam mo dito balay. Wen lakay. Ay, wen. Anya ka di ayat ikayat mo asidaan inton malam. Urayan niya, bakit? Awan mo't masida nga urayan niya la dito. Sika talaga, bakit? Adakan kan, Nuan niya ti adda, di iso ti ilutaw. Wen lakay.
Ayun, inalam ka din, tibalon mo? Un bakit? Kada ni tibagkaw. Mangan kanton ay, ton madamdama. Ayun, lakay. Danag mo na aya. Ala, mapan kan iti trabahom. Katagan nad kawan. Un bakit? Inak nga rudain. Mua. Chup. Oh, pare Mariaw. Apa yan naladaw ka? Itay pailang agong unget ni Baus. Uwan nga rod pare. Nangubrak namin. Di nakmat riniing ni Tatang. Ay na. Day tantumot nga main. Kunakmat kan ka, di kag barbartak. Aguri ka. Apay ngawan ti bagmaw. Apay, saan ka nagbalawon? Saan nga rod pare? Awan pa'y ngamin naluto ama ka ni Teagsapa. Sa anak to pa'y anamigat. Anya? Ay kasano daytan pare? Anyan to ti ka ng ngayon tonal daw. Baka amuditan na. Ay na, daytan ti bagbagak pare. Nuad da kumasawam. Sigurado nga dagluto iti kanam. Ang mga nuad da pa'y nang banyuskin ka. Kaslasak. Insaganan di bakit ko tibalon ka. Tanada ka mat maninday ta asa asawa. Mala, agtrabaho tan. Ang mga makita na tan ni boss ngagsarsarita di tawi. Agpungtot to maninday jay. Kasano itan paray? Agawit ka kadiya mapan mangal daw. Kapilitan nun Hello, guys. Imaya, taumay ko itulot ti balon ni Mario. Aha. Naibaga ngamin ni tatang mo, adi ka nagbalon. Ngamin, naaldawan ka. Iso nga inyagan kan, Anya? Apaw! Nagganasan nga no kasta. Agasam manday tapa nagayat kan ka ni Haira. Manmanuman ti kasta babae. Ay na. Intad mo da ito yung balon o di awatag, Haira. Para kan ka talaga dayta, Mario. Agyaman na ka. Agyaman na ka? Tamagustom ti inyag ko abalon. Baliktad Sika kumati agyaman Mario. Ay wala niya. Agyaman nak iti da ito yung balon mo Haira. Awan anyaman na, Mario. Ala, agpakada akon, ha? Katmangan kayon. Bye-bye! Ay, agasam dat. Babae pa yan, ti umasidagkan ka, pare Mariaw. Mabisi na kon, pare. So, ang mga anak kon. Naimbag nga oras mo, Nana Marsing. Yawatan nakman iti may sa abungan at tinapay. Ikapiktuman, apaman ang makasangpot ak iji balay. Apay, balasan ko. Sa dino tinagapuam? Iji construction site a pagtatrabahuan da Mario, Nana. Apay, nabiyom ka din ni Maria. Saan, Nana? Madlaw ko, adi nagsakayat ni Mario. Ang mga noawan at talaga ti panggap na ang mga sawa. Imposible mo't asan nga gusto ka kan nakapinpintas ka. Kan adan ka pa iti natalga na trabaho. Asino pa nga iti saan ang mga yatkan ka? Ay, nilang amin Mario ti ay ayatak, Nana. Katawanin sa bali pa'y. Diyak mo talaga adi nagpagan ano. Nagkapoy ni Mario na ya. Sige, ipakitam ti panagayat mo kunkwana. Nunas kan asulisugam, aramidam. Anya? Ay, anya aklase ti pamagbaga dayta, Nana. Nagalas. Ori kasano, jak pulos pinanunot dayta. Apay lakay. Awan ka di pa'y nobya ni Mario akatrabahoam. Awan pa'y. Angam adamot ni Haira nga gusto na ikan kuana. Angam ti parikaut. Kaslasa na kayat ni pari Mario. Ay, apay. Napili ka di unay iti babae ni Mario? Allergy ka numat iti babae kunana. Angam imposible ma. Asan ama in love ki ni Haira? Kat no nakasingsing pa. Napintas ni Haira. Ay, sayang nga talaga, paluspusan na ni Haira. Awan mo ti pariko, ta single dadwa. Ang ammo pa akin ni pari Mariaw.
ka din tatang. Itay pa'y alangan mo't nga urayin ka pa'y laang. At damot dito iti makan. Katuon mo't ngamin tatang. Wow! Huhuy! Adobo akar ni ti baboy mo't gayam ti sidain tatang. Napay, napan kayo nagpalingke? Ay saan? Inted ni Hayra na ita. Ni Hayra, imay dito'y balay. Katuan. Abay, di ka mamate. Ay na, talaga nasingpat na dya balasang. Nagpintas pa ay. Nay, kursunada yun sa amat tatang. Sa bagay, awan dakis na. Anya, apay kung maasak ngay. Sikakit di da kayo tiyag bagay. Ay na, no siya, allergy ak iti babae. Sana may bagay na Hayra kanya. No way! Anya! Kunakit din ni tatang kanyak nga armak kano day jay Hayra. Katuon mo't ngamin paray. Paluspok sampay lang ngayon ni Hayra. Kat agayat mo't nga rod kan ka. Ay kasanon ngay no makasarak iti sa bali alalaki nga ayatan na. Ha? Amok akayat mo mo't ni Hayra. Ang mabain ka lang saan ka day? Siguro. Oo, kanya siguro. Tibagam kit day, sigurado. Aramam kit day, tapno agkasar kayo. Saan mo tang umay ni Hayra dito yung balay? Ungag paiso Oh, kapaya di ka sumungbat, Maryaw. Ah? Saan mo ka di anadamag? Ti anya tatang. Ha, nakiasawa ka nun ni Hayra itibak ng agwapaw. Amerikano pa'y kanaw. Ha? Oh, di makalmot dagita dadakkel amatam. Kwa tatang. Naklaat ka niya. Uray di mo ibaga. Amok na sakit day tarik na. Kaslam tutudok iti dagom tapuso man niya. Da kayo matatang. Apay ko mangagsakit tinagam ka. Kat allergy ka nga rod iti babae. Oh, allergic nga. Ayawanan, Maryaw. Naladaw ka niti biyahe. Nana Marseng, saan ka di ngayon imay dito tirsina yun ni Hayra? Saan na namakaumay day jay? Gapot ang nagawin ng iti balay day iti bagyo. Kasta ka de. Apay nga asan ang nagpakada kini tatang. Birbiro kan ni tatang itay bigat. Ni ka di tatang mo tibang sapsapol, wano si ka. Ni Nana Marseng met. Ay nawaryo. Aklo nam ngaminan nga agayat kamutan ka ni Hayra. Kwa? Ay na, di ka nagpambarang Maryaw. Ang mga numasakitan ka laang inton maladaw ka. Di ka ngamin agkapoy-kapoy. Katno ko namat ni tatang ko. Anak asawan ni Hayra iti Amerikano. Ay na Maryo, kasla di mo am mo ti amam. Kististing ang nakalaang dayjay. Sigurado akayat na laang ang makita. Nuan niya ti reaksyon mo. Agpudno kayo man tatang. Kanya kumati pudnok, Maryaw. Pudno ka di anak asawan ni Hayra iti Amerikano. Katawa kayo pay. Sino tinakadamagan nyo iti day tatatang? At dati nakaibaga kanya. Anya? Unay kayo matan tatang. Day talagkat katawa ti aramidan nyo. Sapay nagalas ta katawa yo. Apay, Maryaw. Apay asang kadamag mumutan ni Hayra. Kwa? Apay, gusto kan kini Hayra. Uwan tatang. Naamiris ko ako rusunadak mo't gayam ni Hayra. Kunak man mo allergym ti babae. Idi, tatang. Saanan ita? Ay na, kung kunak laeng nga nakiasawa ni Hayra, kaya't ko lang nga makita ti reaksyon mo. Imposible mo't ngamin pusong bato ka. Mbala, ibaga kung tipudnukan ka. Nagawid ni Hayra ije balayda ije bagyaw.
Uwan ka nung araw tatang. Ay, inton bigat. Nagluwasak ijay bagyo. Sa pulak ni Hayra. Pari Amado, pangasim man. Kaduaan nak ijay bagyaw. Ha? Anya nga itaramidan tayo ijay bagyaw. Inta man sa pulan ni Hayra pare. Ha? Apay? Mapukpukaw ay atap no sa pulan ta. Saan? Ngamjak lang amin amo ti balay da ijay. Iso akaduaan nak ijay bagyaw. Sa pulan ta ti balay da. Anya? Apay? Mapukaw kaya ijay bagyaw. Tamasapol nga itugot nak. Sikamot pare. Di ka makawawat. Malaman langan. Sige, kaduan ka mapan ijay bagyaw. Hayra? Anya ka di tinaskan nga ibagam Mario, ta sinurot na kailangan dito'y bagyo. Umay ko kumaibaga nga agayataken ka. Ket no aklonam ti panagayat ko. Agsublitan iji lugar tayo. Tagdinatan. Ay na Mario, si ka talaga. Idi awan nobyo, awan ibagbagam kanya. Ha? Ita, tadanda niya akong makiasawa. Ibagam maagayat ka kanya? Anya? Adan nobyom? Wen, iso ana saya at imay kayo. Awisin kay kumakit di iti panagkalay sami. Inton sumaruno abulan ti kalay sami. Anya? Kag, anya nga itirik na mo itamaryaw. Nagsakit tatang. Kastoy gayam ti mapay kan ayat ako nada. Tunay kayo man tatang. Katawan ta kailang mat. Ay na, no idi pa'y kuma, pinanunot mo da ita. Amangan, no inayat na kamot ni Hayra. Saan mo't nga main? Tatunggalag sa uka, allergy, ti babae. Anya nga ita. Masaksakitan da itarik naman niya. Namok to ninton sumaruno tatang. No saan ko matgayam nga allergic ti balasang? Ipudnok to na dagos ti riknak. Tapno saanin na maulit ti kastoy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Apay akas na tilangayo, tatang. Ha? Kasla kayo napuypuyatan. Napuyatan nga raw, anak ko. Anya nga minti inararamid jo aya. Kano binantayak ti baboy ko, anak ko. Itagamin alawas di pa nagpasngay na. Isuanas ka na bantayan. Kasta iya, tatang. Katalaa, ingkay iturog ijay sila jo. Tapno addaman ng tipig sayong agbantay iti baboy inton rabi Ay, wala anak ko. Talaga ang mapanak maturog. Agkidumaw ti mata. Nakaul-uli mo kamat paray. Kaslad na pampanunutam Pampanunutak nga ron tinaramid ko abasol pare. Ha? Anyat kaya't mo asawan paray. Oh, dayjay tumot nga min rodel, mangipasubo. Siguro. Adda man ang tinaramid yung kalokwaran niya. Saan asiguro? Talagang adda pare. Anya nga rodeta. Ibagang malatap ng mga paray. Ay ngam na ikarim asaan mo nga ibagbaga iti ure asino ha. Huwag ka rin. Anya kalaki tinaya. Kastoy na pare. Tinakaw mi ngamin tiburias ni Tata Punsyo. Anya? Tinakaw yukin ni Rodel, tiburias ni Tata Punsyo. Nang iparan nyo paray. Napan mi inla ko ija ili Diyan naglakwan mi. Napan mi matlaang ininong. Ay, ukis ti kamatis kang galyang.
Kasanday tanong maamuan ni Tata Bunsyong. Diyan lang mo pare. Ay, uray kasano ti aramidan yo, amang idolin iti tangay na ramid yo. Maamuan to. Ninanang may. Pudno mo ti pagbagak sana ya. Ay, dayay tumat nga minarodel. Mangipasubo, mangisungsong. Ay, saan mo pabasulan ni Rodel? Basol yo adwa. Nanang, Makapapungtot kayo. Nukas niya ngawan maigatang yo iti arak. Ikay mangsapol iti pangganan yaw. Ikay ang kargador no isaw. Saan nakasta? Mapanyukid din namayan ti tarakan ti sa bali a tao. ala, husto ka din nanang. Ikarik asaanan na maulit. Mangibabayin kayo. Siyak nga inam ti mababayin iti kasta nga aramid mo. Hay, mamuak laang no asino tinagtakaw iti buryas kao. Talagang ikak iti pagnakman na. Ala, huston tatang. Amangan no maatake kayo pa'y gapu iti ungot nyo. Hay, pampanunutek tirigat kao, manipod masikog ti baboy kao, aging gaanaganak. Sa ita, saus, ninam ay dalaang anapan tinakaw ijay kulungan. Unayin ngamin dagit ang agtatakaw aya. Ay, sa bagay, awan matkit di ati palimod na sana maamuan. Mamuak tulaang ano asino da. Maruruda ka talaga. Ala huston, masukatan to ka diti ad-ado aburias. Aganak tumanin ti baboy yu iti ado, tatang. Makapabwisit mo ta talaga dagiti ang tatakawan niya. Ay, naku namon, friend. Ultimo sinampay, kat dagasan ta nga akasan. Sapay pilihan da dagiti branded. O, si? Burias tupay ni tatang ijay kulungan. Napandati nakaw idi na minsan arabi Daytan toki di sinampay mo. Anya? Buryas ni tatang mo napanda tinakaw? Wen, friend. Iso akas tauna ya pungtot ni tatang. Anya? Ay, por Diyos por santo. Dagitang agtatakaw, rumbang kadakwadang ikan iti pagnakman. Ay, wala. Sapay la kumata, maduktalan to no asino dagitang agtatakaw dito'y lugar tayo. Sa bagay, maamuan tumatlaang no asino dagita. Awan ti palimod asaan ang maamuan kunakmanan. Anya lakit din aya. Di kay ka di madanagan nanang. Mangsapulak iti panggadak. Anya lakit din aya. Rumbang lang amanggad ka. Tapno sana kasta apapakpakan ka lang dito'y balay. Ninanang mo. Pudno mo ti ibagbagak sana ya. Mabain ka kumamot iti kabsat mo. Ngay sulang ti agtrab-trabaho. Wanan nanang. Inakto ka sarita ni Uncle Danilo. Damag ko ngamin nga awan ka nun ti mangipaspasada iti tricycle na kahit. Nasaya ata na panunot mo na ita. Makipasada ka. Tapno ada sirbim dito'y lubong. Salbag ka. Anya? Anyay pare. Nakasaritam ka din na Uncle Danilo, may papan iti tricycle na. Wen pare, anya lakit din aya. Siyak pa iti kunam. Kaano ka ngayon amang rugay? Ay ket inton bigat apare. Apay kapoy. Anya laki din. Nagganas nga rod. Ano kasta? Bareng mayat ti panagpasada ita. Tat tiyempo mo ti panag-eskwela. Ayaw na. Parang iti panagpasadam ka. Makasirpat ka iti maasawa maray. Ay sus, saan nga imposible da ita mapasamak pare? Iti kasto ya kinataer ko agad. Ang mga nusyak pa iti arman ti babalasan. Wano, isuda pa'y kidding, ti umasidag.
Dino ti pangituludak kada kayo, madam. Ijay laang batog tirang tay, manong. Ijay ayan ti pigeri. Asidag tamutan. Ah, okay. Ay, susapaw. Anak samot da ito yala kay anagtakawan mi idi kiniro del iti Burias. Just kay. Ay, dito yan, manong. Oh, at tibayad ko kan ka, manong. Agiyamanak, madam. Mabid lang tabari akti kwartam. Ay, sanin, manong. Anyalakit din. Keep that change, tarabi imat. Ay na. Agiyamanak unay, madam. Awan anyaman na, manong. Oh, umanisam ka nga agbaybay sa. Apay? Ninanang met. Gagangay ti baro nga agisem-isem no adda balasang apampanunutan na. Anya? At da ngamin inlugan ko abalasang idikal man nanang. Hapaw! Nagpintas si ka. Anya? Sapay la ko ma. Tainal daw ama ilugan ko dayjay iti tricycle. Ken sapay la ko ma. Tamadamag kuntong tinagan na. Apaw, una yan. No kastamot laang, ama pimpintasan ka iti balasang, ugaliyam ti agdigos iti inaldaw. Ninanang met. Makapasair kayo itirik na kan feelings. Ha? Di takay man laang. Nagpintas at talaga dayjay paray. Panagkunakit ay sos. Maisave akon iti kinabaak ko. Makaasawa ko mamata na paw. Sino nga min ay reta balasang waray? Basta, ijay batog tirang tay. Ijay daya tinang ituladakan ko anak ay. Ha? Hey, amang gidi mo ano na ayra ti bagbagam. Ayra? Ayra tinagan na? Hey, Ne, kasanong kumamat nga mo? amok adi. Tay di agpaspasada ak. Kat iso akanayon ti sarasardengak iti batog tirang tay. Kasta aya. Ay, Kaya't mo asawan, putot nila kay Punsyo ni Ayra. paray. Ila kay punsyo ti tatang na. Anya? Nala, armam no kurso na paray. Saan ba siguro nga mo ti amara asika? Kanda kayo kin ni Rudel ti nagtakaw ti Burias na? Anya? Gwapo a tricycle driver? Asino ay daytang ibagbagam? Pasig mo ta nag-aalas ti tricycle driver dito ayan tayo. Si kakit dimat. Basta gwapo day di a driver ko naktumat. Eh di tinanong mo sana kung anong pangalan niya. Si kakit dimat. Mabainak adi. Sapay la kumaata isunto timang saludsot itinagan ko. Numaira namanin apagluganak. Ay, una yan, Ira. Maamwak lang no asino ti bagbagam a driver, ah. Un friend, isurok tukan ka numaranaan ta. At tigayang tibayad ko, mano. Agyaman aklatan. Ngam, oray saan ka ngagbayad? Ha? Mabalin ka di amaamuan tinagan mo? Ading balasang? Kwa, ayra tinagan ko, mano. Ay ragayam tinagan mo. Nice to know your name, Ading Balasang. Awan anyaman na, manong baro. Siya gayam ni Berting. Naragsak a panagam-amuta iti tunggal may isa, manong Berting. Uwan ayra, naragsak at talaga apalagam amuta.
Wow! Anya ka matan Berting. Rabiing. Nakaturungan ti karuba. Nga madaka kit din dito ayaho. Anya ka laki din ayan anang. Kat naragsakak nga raw. Anya. Wen, anya kumat bibiyang ngay dagiti karo ba? Ay unay kan. Urasan ti panagiin na. Ay nakababain mo't Sos, basta naragsakak. Kat awan makalapod iti dayta. Anya. Wen, isuda ate agad jas no marangrang da. Anya lakit din aya. Unak tumak kay. Ni Aira ti pagpagamang siya. Wen pare, ay rakano tinagan na. Ay sus, isuti ko na kanya kay. Kay, rinugyam ka rin inaran. Ay saan pa'y pare? Ay umadani matan. Rugyakon. Nasayatan ko sa pare. Barang isunti babaya parang ka. Ate yung mo ti tao milyonaryo no, mapagwan mo rin siya. Si kakit di mat pare. Saan bareng-bareng mat Ison at talaga. Nilaki ti. Kiura. Armam marudan. Tano akiuna na ka. Agkalaysa kayo. Tamno malanita tusubil ko. Salbak yun Nabayagan asan anak karaman ti tao iti wakwak ko naman. Amo ko na sino ti ibagbagam ang gwapo at tricycle driver. Ha? Ni Berting niya. Winfriend, Berting kano tinagan na. Nagamam mo kami di na minsan pa'y nga aldaw. Kasta ka di? Kat, nagaraman kan ka? Si kakit di mo't. Saan pa'y Apay, dagdagos. Ay, malay ko. No, nagpartak ti pa naggargaraw na. Basta, gwapo talaga day jay. Ay na, dapil na. Saan akas kadagiti daduma ang nagdaton kanya. Nga awan pa'y uray may sa adot-dot ko at tumakder no umaydak sa rungkaran iyay balay. Anya? One mood, friend. Ngam ni Berting ita, ay na, iba yung dating. Saan laang amay sa adot-dot ko ti tumakder tunggal makita. No di kat amin, friend. Kaya't mo sawan, mabalin ka nga umay sarungkaran ije balayo inton Sabado. Katwan awan magparikot iti dayta. Oh, agyaman ak unay no kasta. Umay ka nga rod inton Sabado, tas anak arumar. Nagtulag kami kinido na amapan kami agsangyupsal. Yung itantan ko pa'y laang para kan ka. Ha? Ay, kasta ka di? Ay, agyaman ak talaga. Awan na nyaman na Berting, basta sika. Wow. Apay akas na tilangam. Kundi gel ka mo't iti buok mo si ka, Berting. Ninanang mat. Agjelak tamapan ko nga rod sarungkaran ni Aira ije balay da. Ha? Wala nang. Masigurado nga iti kabiitan na panawin. Kat maddaan kayon iti napintas kan idokada a manugang. Hapaw? Ha? Para makita? Ninanang mat. Kasla awan talagyo kanyak iti kasta pa nagsasauyo. Saan mo't kiti akas ta? Gamala. To see is to believe. Apay nga agmay-may sa kalaang dito'y balayo. Ay kwa, adamot ni tatang. Napanlaang biit ijay kulungan ti baboy na. Napanagpakan. Addaday jainton madamdama. Kasta ka di. Malakit di. Agmerienda ta, kabayatan ti panangururay takan kwa na. Anya, isaw ti bagbagam kanya ka bisitam ita nga aldaw anak ko. Uwan tatang, apay ka di. Naimbag nga aldaw yo.
Uncle. Naimbag nga aldaw tarupa, masalbag ka. Pumanaw ka dito, eh. Tamangan no ang yapay ti maaramid ko kan ka. Ang mga no ang sipngat ti pa nagkita kan ka. Anya? Ay, mabait lang, tatang. Apay kasta kamot ng kiniberting. Oh. Awan mo't basol na. Imay lang tapno sa rungkaran na. Isugayam ti magbagam nga agdat-daton kan ka. Kino iso tinagtakaw ide ititarakan ko aburias. Sumumbat ka. Si ka lalaki. Huwag ko na. Ay, kuha. Kitaam. Masigurado asaan at anak ko ti panggap mo ditoy. Ti ko namkit day. Agsisiim kawanan iti burias at akawam. Awanan ti burias ko. Gapo tadadakkeldan. Saan mo ang maibagkat? Tamas dakdakkel ti bagida ngamsi ka. Salbag ka. Hala! Panaw! Ay, anya ngay berteng. Kunam kanya ka iti kabitan na panawan kat maadaan iti napintas a manugang. Sardengan dakman nanang. Pangaasiw. Hey, berteng denggam na ti baga ka. Amom nga men, tidakas nga aramid. Sumursurot. Ti kayat kwasawan, uray sa dino ti papanam, kan uray mano atawan ti aglabas, no na itatak iti panunot na ti madi nga inaramid mo, ay kat malagip dan tulat ta. Anya? Kas kumaita, manon atawan ti naglabas, manipod inaramid yukin ni Rodel ti saan anasayaat. Agasam man, napanyo tinakaw ti buryas nila kay Punsyaw. Anya nga ita, imbes akayat na kati anak na awanan masigurado ka na disappoint day kan ka. Una yung abiyag. Kunaklagi din, oh. Umay mo ipadamag kanyang inaklon na ka ni Ira. Sa magaya. Awanan pare. Awanan tinamnamakan ko na. Diyak pa yun makontak ti cellphone number na. Anya? Uhin. Uray iti messenger. In black nakpaikit din. Makapail kamutin, pare. Adal tayo takin ka. Ati mading aramid iti napalabas. Sumusurot lata. Uray mano atawin ti mapalabas, pare. Nung naitatak iti panunod da, tinagan kin aramid mo. Isulat ta, ti pakalaglagi pandakin ka, pare. Uwan nga rod pare. Makasin na ay. Iso liklikan, ti dagis ng aramid, pare. Ti pa nagtakaw launay, iti sana ko ka. Tapno saan nga iso, ti pakalaglagi panda. Sayang niya ira, pare. Kuna laki din, no, isunti maasawa. Anya laki di mo ka. Ay, awanan pare. Ninamnamak pa'y may asong batan na kiti kabiitan na panawain. Ngam, saan Ang gaputan na bigbig nak ti amana. Ay na, awanan maramida pare. Sa anak kalibak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Husto kay ti dayta nga imbagam. Saan ta nagkalaysa? Ngam obligasyon mo a suportaran ti anak ta. Mangtad ka kumamot iti sustento Saan ka kumamot nga agsanaya kasta? Obligasyon mo ti mangtad iti sustento kunak tumat. Alawanan, sumardang kan. Anya laki din aya. Ni, apay nga makaungot ka kasta? Ibagbagak laang matbaldo. Makaparod. Di ko namkit de. Iso ang makapungtot ka kasta. Ngamin awan maited mo. Gapo iti kinaado ti babaim.
Anya? Gapo iti kinaano ti babaem, nalipata mo nga ada anak mo nga ikam kumay ti sustento. Ay, salbag ka kiti nga ama. Irresponsable ka, ngam arsab ka mo iti babae. Na, Addan to aldaw mo, baldo! Anya ngamin ayat ti parikot mo kinilinay pare. Nasingpa man. Kan kang runaan na. At damo ilangan na. Sana niya? diyak ka mo pare. Basta awanin panagayat ko kan kuana. Anya? Ay na pare. Agpanunot ka kumaana imbag. Amo kung nagita agaraw mo. Addaman ng chicks mo siguro. Iso akasta ka kinilinay. Si kakit dimot pare. Huwag ko na mo. Ay, basta. Nasingpa nilini ko na manay. Kan balasang anam amaw. Awang sabi na. Iso agpanunot ko na imbag pare. Sakbay mo nga ibagabagang awanin panagaya mo kang kuana. Anya? Apa, nagter ka mo tinitiday talang ambal daw. Wan tata. Hinak man ni Jaili. Nay, rumabi nga magpaili ka pa lang. Wan tata. Ay, mabit man lang maraw. Adala sa ludsudak. Ne, anya day tata. Apay, nagwin naswas kayon, itiin na tiputod mau. Ah, ay nile ni tata. Ay, iwan. Saan siguro nga isutigasat ako nada? Anya, ay nagsayangin mal daw. Nagsingpit ni Linay. Nadiskarte iti biyag, kinasingpit. Apay pailangan sinam ngay. Ah, awan nga minin panagayat ko kan kuana tata. Ay, sus, kunamlamanan day tabal daw. Panunutam ti pagsayaatan ti anak yaw. Sana day ta kinaarsab mo iti babae ti pangpangrunam. Anya? Ay, amok ti ugalim. Wagas mo lamanan na kita, tapno agtiks ka. Kanya laki din na ya. Amom, Pipita. Nagpaiduma talaga ti kinapintas nga dakan ka. Kasta ka di, Baldo? Ay na, yaman ako na. Ay, nasaya at mataymay ka. Kailiw ka kami na makita. Iso nga in ka gumaak ti imay. Makita ka lang. Sa anak at talaga ang nagbidot, anagayat kan ka, Baldo. Agyaman akmat no kasta, Pipita. Sapay la ko ma, tasyak lang ti lalaki iti biyag mo. I promise. Si kalaan ti ay ayatat ita. Inton pikat, ken aginggat ingana. Si kalaang tinakarik na ak itinagpaydo mga ayat. Promise. Oh, agyaman akmanan, Pipita. Ala, ibusan tangaroden day to'y drinks ta dito'y bar. Kat, kalpasan na nga eh. Di ka madanagan. I-date ka, honey. Oh, thank you so much, honey, my loves. I've no regrets. The sun still shines. The sun still Talaga analipata mo ti anak ta, Baldo. Anya? Agasam man. Bulan mo tan tinaglabas, manipot iti naudyan ang tad ka iti sustento iti anak ta. Aging ga ita, awan apulos tin inted mo. Dahita ti kanayon mo asong bat kanyak, nagunag asan na ay. Anya lakit din aya. Uray imblock na iti Facebook, adulat ti makakita iti ipopost mo. Anya? Agasam man, proud na proud ka pa nga agpo-post iti picture you, iti babaem iti bitch. Ah. Sana all. Ngam, jay anak mo, awan apulos ti maited mo. Hey, Sige lang, aramidam ti kay kayat mo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, addan to aldaw mo.
Sumot ti ibagbaga na kadagiti tattao. Nagsina kayo kanaon. Anya? Ay nanana, day tati kanayon na nga ibagbaga. Gaputadan sa bali a babae iti biyag na. Anya? Ay una yan. Arsab at talaga iti babae day jay abal daw. Kunam lano gwapo. Ay, no asino pa'y dagiti medyo. Isupay ti babae raw. Anya lakit din aya. Ay, jakman amo no anya klase apa nagpampanunot ti adakin ni Baldo nana. Kanayon nang ibaga kanyak. Nga awan kanu karbengak nga agriri ti anyaman akayat ng aramidan. Kaputa saan kami matanag kalaysa. Ay, ti awanan bain alalaki. Ala bayam laeng balasang ko. Bayam nga aramidan nati kay kayat na. Agbabawin to. Oh, si kamu gamaray. Anya day ta imo mo? Ha? Kwa? Si kamot gayam pare. Di na pa daytoy. Ipan ko man ijay daya. Mapan ko man isursur. Barong maibos ijay. Ayun Manuti may sa balo, maray. 65 pesos lang man. Hala, ika na nga ro diti talo balo. Ay, nagadon? Wen, ay bagla si daan lagi jay ka anak ka. Aywan Ala, mabiit lang nga rod, pare. Nasabat ko nga ron ni Lini di na minsan nga aldaw tata. Napan nagsurso, iti tinapay di daya. Hey, kasi mo tilinay. Damag ko ngamin nga, wana pulos tititid ni Baldo, sustindo iti anak da. Unay mo tinipari baldaw. Di man lamasan iti anak na. Hey, masya na yung amin da jay. Kitad nga rod sa bali, a babae iti biyagnan. Anya laki din ayang. Aslasan nagpampanunot man. Ay na, saan akasla? Talaga saan nagpampanunot, tunay. Anyat kunam? Masikog ka? Un Baldo, dua bulan ang tisikog ko. Ay, madanda na ganak. Ha? Ne? Apay kumamadanagan ka? Ijak ngamin amuno kasano nga ibagak iti inak. Mabutengak nga umawag kadakwada iti lugar mi. Nang runa dagiti anak ko. Anya? Anak? Ay, kwa. Pasensya ka kuman. Nujak na ibagakan katipod no. Adda anak ko iti lugar mi. Adda da iti poder ti inak. Anya? Sus. Apay, di mo imbaga iti pay ladamo. Ay, kung man nabalasan ka. Saan, Baldo? Ibagak itan tipod no. Adda limang anak ko. Iso ang maikainam da ito anak na. Anya? Pasensya ka kuman no italaang ti panang ibagakan ka. Mabuti nga ngamin idi, ta mga nupanawan na. Ay, sus! Oh! Baldo! Mabit lang! Baldo! Ay na paray. Jak amo, no nyat iba itaking ka. Jak amo no masyanaking ka, no katawaan ka. Ay, una yun ti kastoy pare. Pinalawam ni Linay amay salaang tanak yaw. Nagbabae ka. Ngamdya pala ang lima ti anak na. Anya laki. Ay. Mariribukan ako no niya ti aramidag pare. Abdaking garay ta pare. San ama balain, asal mo nga amot aramidan. Gaputa inaramid mo. Ay na. Diyak amo kang kaparay. Daytan di maghanap mo iti kinaarsab mo iti babae. Anya?
Anya, 5 ti anak na di babae ang isukatam kanilinay. Uwan tata. Ha? Impagarup ko abalasang. Ngam saan mo't gayam. Naladawan, idin ako na nakanyak nga dali mga anak na. Nga dayi lugar da. Baldoya, dayta, di maganap mo iti kinaarsab mo, iti babae. Ay, pinanawam ni Linya may salaing ti anak yaw. Nagbabae ka, ngamit limapay lang mo ti anak na. Anya, kamutin baldaw. Ay, tata. Hayawan, diyak mo ti may bagakitaking ka. Ay, saan ka mabagbagaan? Sanay, makakatawa mo king kabal daw. Nagala ka lang, iti batong impokpok mo iti ulaw ba? Anya? At dali mga anak na, may kainam talag yaw. Ne. Lumakay ka din na oras, baldaw, nukas talaing. Ay na, nagmayatibiyag mo ide, adda ka pa iti din na nilinay. Marsam kanto, mga minuti babay. Anya nga ita, ganabom ti bunga tiarang. Mariribukan na kitikas to'y sitwasyon, Pipita. Ah? Anyat kayat mo asawang. No idi pa ila ko mga min. Kat imbagamon nga dali mga anak mo. Sana kumakasto ita. Ngam na ko nang mat kanya, ngay ayatan na. Kan nag-promise ka pa'y, nga anyaman dagiti mapasamak. Kat siyakla tati ayatan kan ipatag mo. Anyat kayat mo asawan? Agbabawi kan, gaputan na amuam nga dali mga anak ko. Diya ka mo, Pipita. Mariribukan na katalagaan ka. Ay, alakit din. Ikanak iti 3,000 ta aramatek ama pa nagpa-check up. Anya? Ne. Nagdakkel mo tayo. Ay sos, di ka nagreklamo. No dayjay alene, kat agtal-tal na laang nga uray saan ka nagsustento, ibahin mo ako. No. Idarum ka, no saan ka nagsustento itang balin nga nakta. Ang lalaki din pare. Dandan hindi ka pa nailasin ka po iti lang ha. Kas ka mailangan agtawan iti 50. Ah, Sigurado. Nung makita na ka ni Linay, katawaan na kagapo iti lang ha. Kan ka po matlaang iti kinarasab mo iti babae. si kakit di mo't pare. Nalagamat ngay gagaad mo itang tagtrabaho niya. Para itiin ng mga ubing asup-suportaram. Ay, mawan nga rod pare. No sa anak mo't ngamin nga aggunay. Idarumnak ni Pipita. Anya? Uwan pare, dahi tati ka na ayon na nga ibagbaga kanyak. Isong agan ano sa klatan nga agtrab-trabaho. Agtrabaho akiti inal daw. Sakit no maminsan. Inak pa'y makikumboy iti rabi eh. At dalaang maiyawat ko kan na. Ay, una yan pare. San akasta tibiyag mo iti ni? Idi nilini ti kadindinam. Ungaya, kumusta mo tanti puto mo kanilini? Mangmangtid ka rin maglangi ti sustinto? Saan nga rod pare? Iso akas taunay abain ko kan na. Una yun pare balda. Ing tarayam ti obligasyon mo kinkwana. Sa ita, obliga kang agtrabaho para kadagiti saan mo mat apinutot. Anya laki, di mo tayo aya. Anya? Kasta aya? Wan. Kat no iso ti agwarwaras ada magditi barangay tayo ita. Ay, una yan abaldo. Ganaban na ita, ti bunga ti aramid na. Ayun agbabawi itan ngam naladawon ti amin. Masabat kung tulaang, katawaak iti kastaunay. Kinaarsab na iti babae, nakabirok lang arod iti 5 ti anak na. Dayta nga raw, kinababairo na, nakabirok iti pagrigatan na.
nagsapa ka batin baldaw. Nagkapwam. Nanay. Kaslawan turturog mo Awan na talaga, tata. Napuyatak nga rod. Eh, Napanak nagtrabaho iti restaurant in San Dave. Diyan ngay 24 hours sa panganan na iyayili. anya? Agtrab-trabaho ka itan iti panganan. No choice nga rod, tata. Ay, una yun arigat mon baldaw. Awan nga rod. Nga manyangay, anos laeng Agawi dak, tayo naklang maturog iti 2 nga oras. Inak tumanan ni Jabangkag. Inak puro sentibunga dagiti mulak. Kalpasan na, agrubo atak manan. Mapanak tumanan ni restaurant ti kasinsin ko. Anya? Ay naapaw. Iti kasta pa nagtrabaho. Kasla kurang pa ngay pakan mo ka nagiti 5 asyuman mo. Day ti pag nakmambal daw. Salbag ka kay day. Kita man day talangam. Kas kala sumbing agbibig. Dito'y daga. Anya laki din na yan. Ay na, apaw! Kudak lakit din, sino alakay ala at di masabat ko. Si kamat gayang baldo. Ay, una yan na pananguyaw mo kanyak. Ha? Ay, kwa? Saan kamot nga uyawan? Ibagbagak lang tipod, no? Oo na yan, day taalangam. Kasla kamotan agtawon iti 50, iti kasta nga itsuraam. Anya? Agasa man. Pudno ka di, tinadaman ko. Nga adda ka no 5 nga anak na, di nang isukatam kanya. Intarayam ti obligasyon mo iti anak ta, sa ita. Agpakpakaama ka kadagdi saan mo mataputot. Nagmayat man dita nga aramid ti maysa nga ama. Maysa nga irresponsable nga ama. Lene. Ngam ala Itultuloy mo na ta. Taamangan no idarum na ka, ti babae anang isukatam kanya. No saan mo atakdaran, ti obligasyon mo kankwana. Anya? Kinaarsab mo iti babae, dahi talangaro tinaganap mo. Kinapudno na pare, kaya't kunti sumuko. Anya? Sumuko nga ibagbagam may. Mababain na kadagiti tao. Dahi tatipudno. Nanguro na kinilene. Nasabat ko iti na minsan. Nakuna na akasla kano nagtawan iti 50 iti langak. Katpudno mo ngamin pare. Saanan ang mailimod dahi ta? Kita ang ngamin dahi tsuraang. Kasla kalasumbi, apo managna dita kalasada, aldaw rabi Oray man, no sinaay mo amin na sinaay ita pare, nalpasan ti amin. No kunam asubyam ni Lini, imposible no kaya nakapay. Day tangarod kat pare. Kaya't ko tegsублikin nila ni. Ang amok adin akon kayat. Kalpasan ti aramid ko kadakwada iti anak may. Hinaarsab mo iti babae, pare. Dahita tinagtungpalam. Iso akatawaan na kanilin eh. Ay, jak amaw, nanyat ibagaking ka, pare. Iso nga makaamo ka man laagay. Pastag nakam kan. Anya laki din ay, pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Awan nga ron itan, kimapsot mo ti biyahe ti Jeep. Un nga rod tata, sana kasi di awan pa iti COVID at napigsalat ta. Damag ko nga, nagikat kan ni Boss Duna kas driver iti Jeep da. Un tata, iti pa'y na minsan nalawas Nagkapsot nga min tata, basit ti mapaspasadaak. Iso nga, nagikat ako na. Sa bagay mo kidiya, padasam ti mangsapol iti sabalya panggedam. Ay un tata, kasapulan tayo amangged iti medyo dakdakkel, tanay. Nguminyi na dagiti magatgatang.
Dumakdakkel lagi ti ubing. Dumakdakkel mo't ti gastos. Wen nga raw, no saan nagnegosyo ka kiday? No adda mabalin mo a pagpuunan, hapay kidin ngay. Mayat mo't lang tag negosyo, bursyaw. Boss mo ti bagay. Awan ti mangibabaon kin ka. Pampanunutek bakit? Anya nga tanong gumahatang ta iti video okay. Video okay? An-anuam ti video okay? Aguyong kansa. Ni bakit mo aguuyo nga ibagbagam. At mabalin mo ta pagkwartaan na dyan. Ha? Tunggal adda okasyon, mabalin nga ipahire iti tattao. Isuka pa di hire na ah. Ay katadakan ka ah. At dalakat igatang mo abukod mo a kwarta. Di sige. Un bakit? Planwak pa yan ang bag, tapno all goods. All goods ka dyan. Oh, apay nga min ay akas laawan ti palagtalag mo kanya nga asawa. Ay nabursyo, to see is to believe kunak manen. Ha? Amok ngamin akaadwan nga aramidem ket palpak. No saan a palpak ti inaramid mo? Sika ti palpak. Anya lakit din aya. Oh, mare, si kamot gayam. Wan ko, mare. Anya ngay day ta imot mo ang nakakarga iti paper bag. Iso nga imayak, taumay ko kumaitadkan ka na ti blouse a ginatang ko. Ha? Nakaskas daaw man nga ikanak iti blouse ket saan ko pa'y mat a birthday? Si kakit di mat. Apay masapul aja ag birthday laang ti may kan iti blouse. Sa bagay mat ket di ah. Napanak namin ija ili idi kalman. Gimatangak iti blouse ko. Day ti may sa, ay na, saan mo't nga umanay kanyak? Anya? Nalagip ko, asika ti pakaanayan na. Oh, ate oh, apag iso a kulay red. Amok a favorite color mo ti red cut. Ay na, agyaman ak unay kumare. Magustuak day to'y inted mo a blouse. Awan anyaman na kumare. Anya lakit din ay. Kasala early gift ko matanakan ka. Amo matan, umadanin ti Paskwa. Ala, noon ti aramidem itangal daw. Pangasim bakit? Dalusam di bakanti asileg. Ha? Tapay? I-deliver da ngamin ti video o kita. Ha? Dalusam, tapno saan mo't anak ka babaing kadagiti mangyag. Wan, boss amo, mga anak laeng, agpalpaak, kalpasan na, ag Facebookak biit sak agdalos. Anya? No addarirem, si kanti mapan agdalos. Una yun ti kastang aramid mo. Mala, ingka mga na, tapno makadalos ka adago, sinton madamdama. Wow, nagadumot tinday ti anak ti Ansum kumare. Aywan kumare. Saan a basta-basta dagita nga asok? Taad dati lahi na dagita. Agasi man day to'y limang anak na. Nagadungarod kumare. Naimbag laki din ta kabaulan namot apasuswan amin ida. Naimbag man, baring ano dumakil da amin, tapno mabalin mo mati mangila ko. Ay wala. Kunak nga rod a pagbayad ko iti hearty video okay day tamaysa. No adati mahayran ah. Ha? Ay wen kaya man niya. Umadanin ti kasangan ni Richard nga anak mo. Wan kumare. Ikan, agpapahirmat ni Bursyo iti video okay. Ha? Aya? Wen kumare, saanan nga agmanmaneho iti jeep, iso nga agpapahirlatan iti video okay. Kasta aya? Taisuman nga rod ti kasaritak no masabat ko. Nasaya ata na granata pare. Apay kumare, Damag kung agpapakair ka kano iti video okay. Saan ka di? ay wen kumare, apay, masapol mo. Wan ko ma. Kasakay nga minti inauna nga anak ko intun umay a Sabado. Kastaya, ay kawan na. Awam mo't tinagpariseb apang Sabado. Nasaya at no kasta. Wan gayam.
Manungay ti hire ti video okay tan. Sa ribu lang gumare. 1.5 pa'y kumaano si ka. Si kakit di man. Ang mga numabalin nga okan tulatan ti pagbayad ko. Ha? Anya? Ay, wala. Kay kaya't kumarin Nagganasin ngayon wasta. O sige pare, okan tulatan ti pagbayad ko. Aniya, kasta ti imbagakan ka ni Ansyang? Una na. Ay na. Kasta unay aragsak ko. Hindi ko na nga uken tulatan ti pagbayad na. Aniya, ay, nagloko mo ni Ansyang. Amuyo mo na. Nabayag abalo nan siyang. So siguro anak ko na tikas dyan. Oho, kahit pag-aayat mo mo't ay salbag ka. Una na. Sakpay mo ti kunayaw. Ay, oray man inal daw, ahayran niya siyang ti video okay may. No uken to ti pagbayad na. Ay, nagkanasan, George. Anya laki din aya. Aniya? Jak laki din nagbabaway. Ang nagnegosyo, iti video okay na. Ha? Apay nga awan tin na ibagbaga ni Bursyo kanyak may papan iti dayta. Ha? Ha? Ti awanan ba babae? Kundi padawat pa'y mat kanyak iti blouse idi na minsan alawas. Tagayam, adadakas apanggap na iti asawa. Aniya? Anya kataukan tulatan ti pagbayad na iti hire ti video ke. Payman daya babae? Ay na, agsabat kami lang. Talaga pasubsubak kantong paak iti kastonay. Ha? Nagsakit tinakam ko iti dayta na damag ko. Uray la imuli aming ti darak iti ulo. Kaya't mo asawan, adasa ka da, iso anak ka uli da. Na, ay sa anak amaki ang angaw, nana. Ang mga nukayat yu ti may ramraman iti pungtat ko. Diyok unle, si kakit di mat, naglaing ka nga gungat. Pagkatawaan ka lang mo't, anya lakit din, ayah. Apay nga taadyak maranranaan ni Ansyang. Ha? Apay na siyang kumare. Adda nga minadagsan abasol na kanyak. Ha? Siguro, amo na nga dabasol na. Iso asaan arumrumwar ti animal nga awanan bain. Balo adi na amo ti tangtang abon na. Oh, nakakaskas tao man ito kumare. Apay nga men, anya saan nyo nagkinawatan? At mayat kayo mo, iti napalpalabas ng aldaw. Inikan na ka pa iti kabarbaro ang blouse mo. Ay, saan nga umdas dayjay? Tapno saan ko asidiran iti basol na kanyak? What? Unay madayta na pungtot mo, kumare. Kas kalalyon, nakaungungat ka. Arig mula ni Typhoon Leon, super! Hay! Ibagam tuman kini Ansyang numasabat mo. Ibagam ngagsaga na kanyak, gapu iti atraso na. Yes, madam! Awanan kay tibayin ako, mare! Anay ko, apay nga atinong panak maglapang. Animal ka! Awanan kay tibayin! Kunam siguro no saan adimanon kanyak di imbagam iti asawa ka? Anya ka din dayta nga ibagbagam si ka Brenda. Awan mati amok abasol ko kini pare Anya nga awan? Di ka man aging diding awan amom, salbag ka? Anya? Ay, jak maawatan ti ibagbagam. Gaputa balo ka? Kastanter aramidam? Ha? Mangsapul ka iti baro. Saan akas kinibursyo asi aasawa? Anya? Imbagam kano iti asawak ahayram ti video kina. Samo imbaga nga uken tulatan ti pagbayad mo. Ha? Anyat kayat mo asawan? Agbibisen ti asawak iti kwa? Anya ka din dayta nga ibagbagam. Ay, salbag kiti dayjay nga asawang.
Awatin na ko mga umuna sa agsaw iti kasta. Ha? Tiko nak, okan mare, okan nga anak ti aso, maawatam? Anya? Ay, ti awanan ba in a Brenda? Ay na, tinungpanakit din iti kaadwan ti tattao. Saludsuden ka man. Anya nga min ti basol mo kinkwana niya. Takas taon na yung pungtot na ken ka. Ti ko nakinilakay na. No kairak ti video okay da. Okan ti pagbayad ko. Anak ti asok. Ngum sa bali mo't dahil tinagawatan na. Anya? Salbag dayjay a Brenda. Idarum ko dayjay. Gapo iti panangtong panakanyak iti kaadwan ti tattao. Ay, wala. At dati mabalin mo nga ikahaso kontra kinkwana. Di nakman la dinamag nga umuna. Sakbay nga agungot-ungot akas jay. Ay, hula yan, di niya babae. Ay, masabat ko lang ni Bursyo. Talaga amakangag dayjay kanyak. May samot asab sa bali ti mangmangag na. Naglawag nga ukan ti imbagak. Sa bali gayam tinapan iti panunot na. Isu akas taunay agura ni Brenda kanyak. Nyalakit din aya. Si Kamat Borsyo. Awatem nga nga umuna ti bagbaga ti tao ken ka Ha? Uken nga anak ti aso ti bagbaga na ken ka pagbayad na iti hire ti video okay. Sa bali mo tinagawawatam. Sa bali talaga ti taray na rita panunom mo. Anya? Ay na, kasta una pungtot ni Ansyang gapu iti panangibabain ni bakit mo ken kuana iti kaduan ti tattao. Kasta ka di? Nakunan Ansyang, ngay darum na kanu ni bakit mo. O niyang ita, gapu nga minday tay taramid mo. Anya? Ay, nusyak ti sika. Inkagkid daw iti pasensya kin Ansyang tane. Nagsakita talaga tinakam nakin ni bakit mo. Kaso taya, ngala. Sana bali, tayo nak makisarita kin ko na. Inak man nagpakaasi asaanin nga agdarom. Aklo naklata na basol ko. Apay asan mo nga imbagbaga kanyak akas jay gayam ti imbaga ni Ansyang kan ka, si Kabursyo. Ha? Sa bali pa'y atao tinakaibaga kanyak. Ay, pasensya kan ba kan? Panagkunak at siyak tinagbidot. Ha? Sa bali gayam tinangawatak itimbaga na kanya ba kan? Anya? Ti ko na nagayam. Uken nga anak ti aso ti pagbayad na iti hire ti video okay no bilang laeng. Anya? Kasta timbaga nagayam kan ka? Uwan ba kan? Kinapuno na. Mababainak itakinaan siyang. Nang runak at tinungpam ka no ija kaadwan ti tattao. Mababainak ka talagan. Jak amunan niya trupak nga iparang ko kenkwanan wag sabat kami bakang. Nasaya at man ta nagranata ita. Sika, Bursyo, pari Bursyo. Mare. Ang mga nusan ka nga aware iti narami di bakit mo kanyak. Ah, Tinungpanak matlatan, imbabain nak iti kaadwan ti tattao. pasensya ka kuman, kumaray. Aklo nag-asyak tinagbidot. Sobramot daytan apan nakaawat mo. Ti kunakmat kan ka. Kat anak ti aso ti pagbayad ko kan ka iti hire ti video okem. Ngam gayam, sa bali tinapan mo imbagbaga iti tattao. Aging ka anak kadanon kinibakat mo. Kas iti nakunak itay. Pasensya ka kuman, mare. Sa bali ngamin tinagawatak. Isu ngamin day tati kanal mo apang panunutan. Isu asabali mo ti maawatam no dati maibagbaga salbag ka. Mare. Ibagam kinibakat mo tagsagana. Idarum ko talaga dayjay a babae. Saan pa nga agdamag nga umuna agtong pamutlatan? Anya lakit din aya.
Alakit din, Brenda. Inkay jayan ansyang. Ha? Inkagkid daw iti pasensya. Amom ngamin, no saan mo aramidan dayta, kat ituloy na talaga ti plano na nga agidarom. Ay na, nakababain ka. Kat saan lang nga si ka, nangro na it ang sawam. Da kayong agasawa ti nakababain. Nakuna na ngamin kanyak idi na minsan nga aldaw, amapan iji barangay hulita. Iso ano ti mo kayat ti may babain, in ka ni balay da, in ka nagpakawan. Wen kumare, uray kas na unay abain ko kenkwana, iturturad ko ti mapan. Ala, in kan kumare. Oh, itaman pa nga imay ka dito'y balay, si ka, Brenda. Pangaasim ko mamare, tagkapyata moten Anya? Pakawanin na ko ma, gapo iti panang tungpakken ka iti kaadwan ti tattaong. Ay, saan? Kukwam laang dayta pasensyam. Tapno amang niya. Nagalas at talaga ti ugalim. Nagdamag ka kumamot nga umuna kanyak. Sakbay ka amang tungpa. Mare, Pagan anok ngay kumanila kay muno bilang laang. Kaslama itong so tirupa na ay na. alawanin mare, uray anya pa'y tibag ang kontrakin nila kay ko. Kan kastamatan kanyak, aklunan milatta. Ngam sapay la kuma, tarumwarti konsensyam. Pangasim ko mare, tasaan mo nga ituloy ti panggap mo amang idarom kanya. Ita, tanagpinnakawan kami kini Ansyang. Pangaasim kumamat, tainton sumaruno, ket awatem ngamin nga umuna ti ibagbaga dagiti tattao ken ka. Bakit? Ha? Ken gayam nga aso ti bagbagana, ngem sa balimot tinagaw awatam. Anya nga ita, gapu iti ugalim asaan ama kaawawat, dandanitan na idarom, no sa anak pa'y anapan nagkidaw iti pamakawan kini Ansyang. Iso apang nga asim bursyo. Sapay la kumata dayto yung ti maudi adandanita maikaso. Gapula ang iti di mo pan nakaawa. Un bakit? Saanan ang maulit? Promise. Nasaya at nukas na. Takdram ti ingkarim kanyak, ha? Un bakit? Anya lagi din aya. Amumot sa anak ang marigatang agbalbalin. No adto ti kayat ko baliwan. Ay kat nasaya at ano kas na? Saan mo lang nga ibagbaga? Aramidem, salbag ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.